Mai ko huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biaktin roi na la mai thon riu dari asai March dari chui na khat kum singne ni chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the ko Dimapur March dari chui NSCN GPRN NSCN-IM Collective Leadership Chairman Vice Chairman Kani General Secretary Reaffirmation Kani Declaration Bung March tarik chui nung naidat kan mikhaw TH Muivah naga mikoi khaw final political agreement hai Amsterdam joint communique July tarik ru nakhat kum singnai na kanai khani framework agreement August tarik kathum kum singnai na ru na pung khaw nuna lokan melat bam thailai political settlement hai loilau khangdei tuna kaloi na sa indaw kanthi naga mikoi tongkhin suna aisa indawi tu maithu naga mitong unique history khani anyu tong sovereignty hai ri bam khaw bampu Negotiating table kobambu surrender suni tong rami to na TH Muivah sakane. Muivah generation gwe kho roguang ri kamaining meta kalam naina kada lawi. Nagalim khang suna roguang ri fizo khatni imkong marenta kaganja na kada lawi. Kanai tong leadership bang kho nagalim hai nagao mi tongi. Nagao mi gwe ri kanyu tong huduan ding ni mai hai. Kanyu ra na tong right day to mai hai. Nagalim tong mission statement suna guang bami to na sakane. Asai hai kapamai makan mai aisak chi si su khani khadau yanthan le tuna naga mai history khaw ai zau kaw na dingba mi tubui bui bampu sini nagalim tong freedom khani sovereignty khang intip na ding bampu ni tuna sakani aniu rana aniu ningtha su khang ding mai hai naga mi koi tong sovereign right mi hai ngam pri ri mai ragwang ri tilau tuangi mi tong sovereign birth right hai negotiate sunu mai rami tuna sakani kamung khautai Muivah ri nagalim ningtha su khang kanyu panti kat palau mai koi da chunku mai indau kani naga mai tribe akhat na ri sini nagalim national freedom struggle khang kat palau zi mai nai kan magi tuna sakani gai merogwang ri kanyu ta ning tau lau so hiam ti lau khat ni swan ti lau mai studio tuna Muivah ri sakani nagalim national independence kani liberation movement kau in khalo mai naga mai tribes koi civil societies koi tani thunku mai indau kani nagalim movement kau in khalo mai koi khangdat ni de tiki mi tai ri ngam mai suna khangdat ni tuna sakane naga mi tong movement kau hai kwangtang mak mai azu nai kani tiki ngam pri mai ragwang rithu aniu tong lum mai tai ti ama lau mage tuna sakane Government of India led National Socialist Council of Nagalim kakau political negotiation that kaiba mai kau hai Nagalim's unique history khani sovereignty the official sunat hai lau bamte mi tai Amsterdam joint communique July 3 ru na khat kum singnai ne kanai khani framework agreement August 3 kathum kum singnai na ru na pung khawri recognize the lau kanchongi tuna sakani kumai zangri naga mi tong final political agreement hai negotiate su lau tang kan mai Amsterdam joint communique July 3 ru na khat kum singnai ne kanai khani framework agreement August 3 kathum kum singnai na ru na pung thailaina political settlement tai kwang puni tuna lumgai mi te sa indau kani naga political agreement tong inthuk liang mai khani ke nai liang mai national flag le constitution hai agreement khau ka chau na la tau puni tuna ni sakane inbu na nagalim territory hai non negotiable day tuna ni sakane Infal March tarik chui Supreme Court delegation Gaanphiu Justice B.R. Gava resigna. March tarik ru na kanai nung Manipur gong khang chamrang loi lau bamthi Supreme Court Judge Charuk Gwang ni maitai National Legal Services Authority tuang mission duan suna gwang khangi delegation ding khautai Justice N Kotiswar Justice Arya Kane Justice Vikram Nath Justice M.M. Sundres khani Justice K.V. Viswanathan kazaupani kaniu ri Manipur lalu kharoi kaniu kai sam galau na relief game khauba mainun khang legal khani medical aid tilaupani tuna sakani kaniu gwang mai khan khau hai Manipur High Court tuang Ru na kanai tak may anniversary ni nai pa may. Infal March tarik chui North East Frontier Railway to General Manager Chitan Kumar Srivastavari Jeribam to Infal New Line Jeribam to Kongsang Section March tarik chui Nung inspection tat kai kante Kilometer ringu na pung point am na turuk sang may Jeribam to Kongsang Section High Manipur ka railway connectivity tilaw inbu kang inspection tat kai kan tuangi to na sakani kum na Jeribam Infal Railway Project High Kilometer paikana ru point paisruk chui na pungu sangi Jeribam to Kongsang section hai kum singnai ni chui na kanai khotai rui pochai pung ka lu khang la lo ka hau kan chongi inspection gan khotai general manager dai rui infrastructural facilities review sukani mi tai tunnels bridges track khani signaling arrangement goi tai zaukan chongi general manager dai rui station nun khau ba mai safety staff nun ta pari rana track nun hai ka siam chui lau khang geological stability
มื่อไหร่ใส่ไหมคันนี้ security concern กวยหายเจ้าสินจุยบำคันที่ไทยกันนี่ railway หายตันกุดอินบูไม่ตันคงสร้างตัวนี้คันนี้โนนี่ตัวอินฟาลจวง section หายกวงนี่ไม่ติงกุมเขารุยกับเขาดัดปนิที่เจริบัมตัวอินฟาล railway line หายรวยกันนี่ไทยมณิปุรเขาเซียนด้วยจังกวยไกกวงปนิที่กุมนัด state เขากันไล่ไม่นายอินบูปนิที่ตัวนัดลุมไกไม่ได้ general manager ริสาอินดาวกันนี่เจริบัมตัวอินฟาล railway project หายมณิปุรคังนารามนา North Eastern Region ขังอินทุกไม่โปรเจกต์ที่ตุนสากันนี้มีแต่เขา Indian Railway Road North Eastern States เขากลายไม่กว้างขังตันรันนาตันบะมิ North Eastern Frontier Railway บังเขา North Eastern จง State Capital กวยเขา Railway Line กวางตังขังจำไม่อาคาดนายนะตัดไกบะเมInfal March Tarik Jui Churachandpur District Curfew Lobam Sini Mar Le Jumi Communities ka khau lat gai mai inthak mungna bam di chujang mai nai dat khang security forces nanrui kabam azu khau patrolling dat bam thi tuna cham deri ti thai kan ni Tuesday nung singbang deri communities kanai ka khau lat gai pat ka hau kan mai khau tingkum ringuna khatak mai mar mai lalro pui pa khwang ji thai kan chwangi kum na bai me man sai gai si ri ka biu kan chwangi lat gai ka hau kan me tai Mar Inpui General Secretary Richard Mar da Sunday nung jomi mai ri attack su kan me tang ka hau kan chwangi Churachandpur March Tarik Chui Churachandpur kau local newspaper kaida mai lun thai mak mai ri su ka si lau kan me khau Manipur Hill Journalist Union ri tan na ni mak mai indau kan thi kumna government ri ka khoi nai minun ru khau tat mai action la lau khang MHJU ri sang hoi kan thi Churachandpur tung ka tuak mai khau ri kuk mai ariuna tan subang mai cham kai khat ni cham tan minun tuang kung mai khau tai MHJU ri ka damla in samba mi tuna sakani chamtan metan khau kaniu kagan khani in chup mai lazan tipat khang karamba mai nun ta etek suba mai ji hai tan nanu ni mak mai indawi kumna community square khau lat lu tipat law in budat mak khangni MHJU ri sang hoina chu sang mai gong dat khang mai koina tan su in sam khang sakani MHJU ri phom ha me thai charai nun khau cham kai cham tan mai cham insat mai khani cham la tat ba mai nun ru khau kapin mai khani si mai tan hai ta laudat mak khang ti thai kani inbu na press freedom ji hai chakhwang sulau khangni MHJU ri appeal sukani renra mai ta ka khat lo makna society ta ka siam thau khang tan suba mai kwai ta chakhwang sulau khang khani ngak lo khang sang hoi kani Manipur khaulat lu nai gwang kan mai khau cham tan mi ta etek su ka tu ba mai khau media organization khani civil society group azuroi journalist kwai ta ngak lo na press freedom hai ti nai lo khang appeal sukai kani Kage nai me cham ti thai mai Christian Heritage Institute hiring biology lecturer post cut criteria MSc botany or zoology with B8 or M8 political science lecturer post akat MA pol science with B8 or M8 inbu na thailo ni migoi roi principal Christian Heritage Institute Tamenglong ta alam law no way Tamenglong ting nai lon banrau bu tari chui na khat kum sing nei na chui na pungu Lau chuan ting rai nai kalan ting zin muak nai zing bang ting riu nu way ban rau bu tari chui na kanai kum sing nei na chui na pungu lau chuan muak nai kalan ting zin nai zing bang muak nai mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rei ka ngan mak na thon ku wi asai khung tu cham hai khau ring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei